الذي أنقض صورك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Right here on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan om-om semua. Nothing could be better, you and me. Selamun alaika alasa ya